Chibaivek ule voin October ni kwasak ni somni pathum hian Election Commission of India chuan India Ram State panga Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana le Mizoram te inthan hun tur chu arwat felta a voina Chief Election Commissioner Rajiv Kumaran thuthar thedar tu te akomna a inthan hun tur hi puang ani Mizoram hi single phase a inthan tur ni in ahunatan November ni sari sakni somni pathum thole ni ruat ani thu apuanga vote la te hi December ni thum sakni somni pathum pathian ni a chiar tur ani komin in thlanna tura hian Mizoram ma vote thak thei mi nuai riat singa sang khat zaria somkwa panga an omdon ani October ni som pathum sakni somni pathum zirtop ni a notification ti chua ani anga in thlan chu tumtetan October ni somni sakni somni pathum zirtop ni thleng nomination file thei ani ang atuk October ni somni pakhat sakni somni pathum inrin ni a chung nomination te chu endigna scrutiny nei ani anga inhnuk dok du tetan October ni somni pathum sakni somni pathum thotran ni thleng hun hon ani don ani in thlan hi December ninga sakni somni pathuma zo felman vektura ruaman ani kan content masalama kan lo soito angin October ni ruksak ni somni pathum khan Election Commission of India chuan New Delhi a heng in thlang tur state panga a election observer te chu a kau khom to a in thlang tura anin buat saina en non ani ba ka in thlan hun tur le in thlan dan tur te an soi hau ani in thlan hun tur hi October ni riat le ni som in kara puana ni arin om thu te in thlan hunatan November 2nd week emo December 1st week emo ani arin om thu te Rajasthan, Madhya Pradesh, Mizoram le Telangana te chu single phase a in thlan ani arin om lain Chhattisgarh te ro true phase a in thlan na buat sai ani arin om thu te kan lo ta lang to a kan lo ta lan to angin voin October ni kwa sakni somni pathum hian ECI chuan in thlan hun tur hi apuang chiang ta ani Mizoram ruala in thlang ve tur state palite in thlan hun tur hi ta lang ve shim shimila Chhattisgarh hi true phase a in thlang tur ni in November ni sari le ni som pasaria te anin thlanganga Telangana hi November ni som thuma anin thlanganga Rajasthan hi November ni som ni pathuma in thlangin Madhya Pradesh hi November ni som pasaria anin thlang ve thung don ani soito angin Mizoram Legislative Assembly tram kanlai MNF ke isroi sarkar hi December ni som pasari sakni somni pathuma top tur ani a hetila hian state dang Telangana Rajasthan Chhattisgarh le Madhya Pradesh te chu kumthar sakni somni pali January thla a top tur anni thung ani MNF ke isroi sarkar hi December ni som panga sakni som pariat khan laglu ani a soito angin tuna Mizoram sarkar tram kalmek hi December ni som pasari sakni somni pathum hian atop to dona sarkar tram top ma a sarkar thar laglu man turin in thlan hi buat sai ani thin sakni som pariat MLA in thlan hun tur kha October ni ruk sakni somni pathum khan puan ani a November ni somni pariata in thlangin December ni som pakhata vote chiar ani a December ni som panga sakni som pariat khan sarkar thar laglu na hun man ani komin in thlan na tura hian Mizoram a vote thak thei mi nuai riat singa sang khat zaria somkwa panga an omdona kan content masalama akim changa kan da to awangin district sang sanga vote omzat te chu soinan to lo maila kumwa chung kan ram hroi tu tur in thlan hun tur ni achiang ta a ngai to na film le fing ne na vote in thak theu theinan du sakna sang ber ka hlana cheu